Walada ke PSG ke job ya ke Montpellier tesan la Arcol hak step jeng ke sengiu belai. Henry jingkena ke babon kilami ya ukalian Mbappe. Hadian ba uklem tep ya ke penalti balayo hak menit ke ar polai. Kini jingkena ke babon lami na ki nong Cristiano Lionel Messi da ke baong ba ukalian Mbappe ulong ba arsam. Dada ukalian Mbappe uklemi madan hakan ke jingale kai. Neymar bat Lionel Messi kila paniya thep mar Arcol la tho hakawai ke Twitter kinong Cristiano jong Lionel Messi. Susu ladan kinong Cristiano jong Neymar ro kila ong ba kalian Mbappe ukwa tang banlong ko main player haka club PSG Henry uklet bat ya Neymar bat Lionel Messi kiba khamtam ya 64%. Hakane ke jingile kai Neymar lo yo ban thep Arcol kat ba Lionel Messi klem yo ban thep wat tang skol ro. Henry kum ban jupen kan mau haga jingile kai ba ukalian Mbappe klem da Neymar lo yo thep skol kat ba Lionel Messi yo thep Arcol. Nakata ga daw la badong ba ke jingken no kalami ya ukalian Mbappe. Haba pai pat ke jingle kai English Premier League menun met kalong ko bakloi ha hapen ke Chelsea pat ke Tottenham. La don roi ke jingle ke dokti para coach hapen Thomas Tuchel bat Antonio Conte ukus dan kata Tottenham. Hagan ke jingle kai ke Tottenham kalayo ban coach Shipon bau hari kene ulala ban penyakai hakam net ke bakandai pel plus riu chuan wai at kene ke jingle kai. Haba pai Chelsea kalayo ban tap goal dah kam net ke bakat kandai bot ke gol ke baar bola tep da Reece James hakam net ke ban nyau. Kat bai ke gol ke ban kong nak liang ke Tottenham lapan pai da email Haba hakam net ke ban riu ko pra. Kat bau Harry Kane haswan wai atat ke jingle kai ulahet ya ko bol kalarung he jelang syakol yang ke Chelsea. Leng ba kan ikan nam ya khat Tottenham ro ke yo 20 point ke Chelsea ro ke yo 20 point. Haba pai pat ke jingle kai ha ke La Liga ke Real Madrid ke las dang ke lempung da ke jingjab leng ba ke gol bala thep daw Lucas Hakimit ban ripowe David Alva Hakimit ban yafusan. Wala da ke Almeria ke lapan maswai ke Real Madrid da ke bala ban thep gol dang Hakimit ke ban rip. Henry habawan teng kala ke ba Real Madrid ke lapan i ya ke bor ban job ya ke Almeria. Leng ba kan ke jingjab ke Real Madrid ke la kori ke lai point papura na ke jingjikon. Haba paju show segawai ke jingle kai ha ke Bundesliga ke Bayern Munich kala job ya ke Wolfsburg da ar le not cool lemaki cool bal thep da Jamal Hakimit ke lai polai bat Thomas Muller Hakimit ke sa polai. Leng ba kini ki Arcol kala biang ya ke Bayern Munich ban yo lai point na ke jingjikon. Haba pai pat ke jingle kai ha ke Serie A ke rumah le yo jingjab dak penrem tang Shikol ya ke Salar di tanah. Kum joro ke Marseille kelamat ekonomi yang kai ha ke Liquid One dak bai kai damar leve gol Persha ya ke Braz. Kat ba ke jingle kai nak bentah ke Liverpool kan long la syai ke setiap perngap Persha ya ke Crystal Palace. Terpelok tang kini ngin si kendo par hakawai ke video kublai shibona.